Na Habibovoj fotografiji iz Bijeljine vidi se i mladić na koljenima koji moli Arkanovce za život. Bio je to Hajruš Ziberi, Albanac iz makedonskog sela Lakarci kod Skoplja, a u Bijeljini je radio u jednoj gradskoj pekari. Hajruša su Arkanovi vojnici ubili kada je imao nepune 24 godine. Arkanu su njegovi zločinci otkrili da je Habib slikao dok su oni ubijali i on je tad tražio da mu fotoreporter preda aparat zajedno sa svim filmovima. Na kraju je uspio da ga ubijedi da mu uzme samo aparat i film u njemu, ali je prije toga uspio izvući iz aparata i sakriti film na kojem je snimao ubistva. Kasnije je Habib čuo da je Slobodan Milošević galamio na Arkana zbog tih fotografija. I lost the film that was in the cameras, but was able to save the other film that, from the pictures of which we see. And the photographs were then sent to Europe and eventually processed and wound up in magazines around the world. But at the time, I didn't really even know what film I had saved, what photographs I had.